Right, ebusia for eja Nyankopon de yenkwa ache me san ma yegyina ye ho akwa babiem e de eba by Grace TV eso sebia medikan aka na da bia Mrs. Waka na me sra asa abrebi a obeba na twedi ampo Nyankopon be ya dom woni eba betwa video yi so na say yen program so no me sra yedi kan pa na wa subscribe to the YouTube channel e de amame na subscribe to the YouTube channel mama anya no nko me sra na wa share ama obi so ote baby enye bi ahwe now I turn on the notifications so you become a part of the by Grace TV family forever. Na nyame nyadom na yina yenyu mum kakranaka na yenhwe de osoro he Nyankopon ebeye minim se obeye de amame enti meka se nyame hira na onye okese se o ye de amame no na nyame so ye wakoma so ade e de ama na bibia awie ye se de siti abusua ene ye hia ya enye bone se bi areho wom de na so obeye ne dey yeguso ya yesom Ghana man ene ewiase nyina enim se nyame ya adom a abusua twedi ampo Nyankopon e adom no de yenkwache ya efi nyame ya adom ochina ko na Goasomanhene ne Doteyie e hyase which the paramount chief of Goaso in the Ahafo region of Ghana nyame ya adom ochina and ne Doteyie e hyase e wo Ahafo Goasomanhene e ba be din ko kakra nya hwe preparations na ade a ekoso and what to expect now for the program itinerary nankasa for na Goasomanhene and na kwasibo sompra ya na ye Goasomanhene Doteyie ya e hyase nyame ya adom ochina e wo Ahafo Goaso e mai mu akopem nyame ya adom adwada ye be din komo na yesuan de pa anti misrewa as you abeka now subscribe. That's a very important thing. Would you guys subscribe? You are Mr. Now turn it on the notification. Now for what share my own baby or baby or no so any be ashe. Now yena yen so yet me any album. Now yena yet me I from said there is a tier one of course. It's going to be education and all that. Yeah, okay. Na ekenya mi sure me da support say wa be kan ho na Goasomanhene Doteyie be koso nyame adom ochina no ye di emu adesua ene mu nchiemu nyina e ba abesom ekua me se ya wamente won kan wate se de me sha se enche ne so abia wota me chi no wa ma be se me hu ni pakro ya oyeye nti se bi wodi okoma pa ene odo sei atamachi woni wona bota bitakum na afi Mr. Opokubu ache of OB Trading Enterprise and afi gift your USA or my idea pabusia eti na Goasomanhene na nakosebo sompa Nyankopon ya adom a ochina ekosi eye adwoada na Doteyie no ebekoso ewo Ahafo Goaso emam na yemti ebo ase na yenhwe dia ebekoso fi na de kopim nyame adom ochina nyame adom ochina and Doteyie no hyase I know say na bia later in the night on be candle night and as a candle light service e de ama Goasomanhene nyame ya adom a eye ene enumbre na nyame ya adom ochina na Doteyie nankasa hyase ti nyame adom ochina ya enono Saturday the 9th of August 2025 the year of our Lord the bekoso say amanyofo na nyambo china no say ye ohini bia sa dan ye chechem da bia ne de bekoso wo sa da no nyame ya dom na agya Nyankopon de yenkwache ni a nyame ya dom china de bekoso ankasa say political parties akese no na political parties wo Ghana say wo mo na beko na womo akoka na Goasomanhene the Doteyie no ho na womo aye omafam de ntie be breaking nyina down say the be ya wo a wo hwe wo pese nyame ya dom akọ Goaso a obohu eda esese hokọ na yese sabi unu mama mra won sa mamre wan kwa ankotom se kuro bi edin nti no ye ba hwe ne sabe na nyina yesuamu ade enkakra then we know what to do then we know what we are supposed to do and so on first thing they say ya akọ Goaso a wo sa atare hye no tuntum o kwa Ahafo Goaso a make sure say atare a ehye no tuntum atare black na ehye san say oman ni nyina na edi areho oman ni nyina na etini so ya ni nyina ya Goasomanhene Doteyie enti wuntimi ya so call Rome class you when you go to Rome or if you go to Rome you do what the Romans do so in that same vein no o kwa Ahafo Goaso and that day I kwa make sure say all form srewa atare a ehye no tuntum say me die tuntum na mahye ti obi a obeba Goaso bia no tuntum na obehye ti afa yentu ebo ase na yenhwe the itinerary na make ho asem efri ene day akopem eda Nyankopon ya adom Doteyie ni na ebekọ awieye nti ene day and later in the night when you catch say candle light service nyame adom a ebekọ so ewo honom nyame adom ochina na yie no ankasa hyase nti yenhwe nyame adom ochina what are we supposed to expect ewo Goasomanhene the Doteyie no ase nyame adom a ochina
Saturday, the 9th of August 2025. A free and upon our copyment in Brenum Siano. That would yes, political parties. And once over Ghana, your political parties be brave. We have the New Patriotic Party, the National Democratic Congress, the Convention People's Party, and some parties in the doors. So, make us make a crabby, make a major be a free. Yamia much now. Political parties na eda. The political parties in Kwanyami had much now and so other dignitaries. Let's say other dignitaries area and peniophobia also one assume mine and I say above graduate na ekwanya hobo so more economy. Yami had much now. So dignitaries in the aka political parties now and your mark have Goaso for Nana Goasomanhene, the Doteyie, and so on. When I don't qua or China, so general public, let's say Yami had much now. Me and Jana met me a quack share Nana and him the chat work. Sounds now, I will share me Yami had much now. The trading punya coupon yard mouse with me a call. Now I share Nana and him the chat work. Yami had much now. The beam ya ubia bit me and ya quenya. I share Nana Goasomanhene, Nana Kosibo Sompra, the Diechi, the chat work, and Sana Abusia, and I say Adishia Busia, and I say, and I don't want to Kunya one year say, a fata, I share, now if you prepare a penny crab into no Yami had much now. Adiechi, a year Kosiadanoa, the 10th of August 2025. The year of our Lord Jesus Christ. Yami aduma Kosiada 10th of August. Ni enhwe wo mo betimi akọ na Goasomanhene ni echi no. Ebi ene the National House of Chiefs. Ebi ene the National House of Chiefs. The National House of Chiefs Yami aduma ochina omo akwanya so betimi akọ na omo akọhwe Goasomanhene. When you MC ohene ba mo akọ aba me channel ni to subscribe ma me wa da ma me ya subscribe ma me na yini mo be da se pa akoma pa se we dey time echi e free salbre no abepim ni enya asem keto akọ MC ohene ba mo akọ aba why me channel ni ntimi sir why no subscribe ya ma me na wa share so ma foforo enya bi ahwe MC ohene ba de ni se krom ha ba na se MC won sensem traditional MC yase de ahemfo de adehye de abrempon de krom ha MC ohene ba ono ana eye nti abusu ya wo ni paketo akra awetimi aflo no TikTok MC ohene ba no so som asantemane Ghana man pa ya enye asem keto abusu ya nti nyame adom china Sunday no Sunday the 10th of August 2025 from 6 a.m. to 6 p.m. no National House of Chiefs na ebeko akosha Goasomanhene eni echi na nya omo nko a afa Regional House of Chiefs ahodo no omo so akwanya so ombekọ akosha na Goasomanhene eni echi sanso na religious bodies religious bodies are asafo ahodo nyina na won say na Goasomanhene na we a member of the National House of Chiefs ebra na o free no no ka National House of Chiefs won on somebody can culture that say you can say National House of Chiefs na Ghana ahemfo eku a emra na aban de mratintim ewo ho na mantam bi yi na nanom num emom besi sa mantam na 9 ewo the National House of Chiefs mantam your friend say Ahafo ya Goaso no na nanom num a ombesi Ahafo region 9 ewo National House of Chiefs no na ebusuya Goaso eka ho bi etina Goasomanhene a part of the National House of Chiefs. Nyami admochna the National House of Chiefs will be at Goaso and Nyami admakosiada National House of Chiefs will be at Goaso to bid farewell to the late paramount chief of Goaso traditional area and also ayabako yeah de and also wasem monti National House of Chiefs beko National Regional House of Chiefs how do you on say Goaso Ahafo region and the Ahafo Regional House of Chiefs I know say they will be there and afei on say obi o make say or hene Upper West region or hene will be a Eastern region or your hene will be a Northern region yeah and also person ko na ko share Goasomanhene ni echi and sana Doteyie no ni na ba wiye saa da no ye kosiada no ena ni pakro hene kro no e wa kwanya se obekọ na wa ko hwe Goasomanhene ni echi enti na se me kanama chrem ye bia saa kosiada ndie eye for na no mo a omo wo Ghana nyina na no mo Ghana nyina wa kwanya se ombetumi akọ na omo akohwe Goasomanhene eni echi awerho mu na fe ama bibia enso awieye sedia esi etie ze na medike aka chna busua nyame ya dom asa na ebekoso ya yede emu ensem enyina enso munti the National House of Chiefs Nyankopon ya dom a kosiada na wonyina omo nyina ebeko na fe omo akone Goasomanhene nyina ne asantema nyina abede the final farewell and sana and also mabede farewell and sana Goasomanhene Doteyie no ne nyina enso aba no awie enti no
said ya isi etie na nya no nko a sa Sunday no a yeguso edi mu nkomo na make mu nsem e de kiro say nationals of chiefs beko regionals of chiefs awodo beko no afei other institutions and the general public bit me assign ko BMT nyame admo a ochina ayekosi ada no ano say bia your state institutions be and your state institutions nko your private institutions awodo won bia ko Goaso patem ho ene afomantem ne Ghana ha nyina e bia bank bi a private bank bi men kan sa epese omu na akọ na mkọhwe na echi de twato a nyame adom chena da ombutumi akọhwe na Goasomanhene ne echi de twato na bibia awiye enya no nko a ebia adwumakuo bi wo Goaso adwumakuo bi Ahafo mantam no mu adwumakuo bi asantemam wo Ghana ha na opese okobede farewell de echere na Goasomanhene nyame adom asa da kosi ada no ombutumi akọ ti Sunday no abuso entie ni pa Sunday ni National House of Chiefs on betumi akọhwe na Goasomanhene ne echi de twato sanso na Regional House of Chiefs ahodo wo Ghana ina enti ebia even in the Blue region say na no ma Regional House of Chiefs wo ho na no betumi akọ na akọhwe Goasomanhene ne echi de twato in the Blue East region na no House of Chiefs wo ho e betumi akọhwe Goasomanhene ne echi de twato in the Upper East region na no House of Chiefs all betimi akọ no makọhwe Goasomanhene ne ti di twato Western Regional House of Chiefs and Regional House of Chiefs ahodo nyina no nyina betimi akọ no makọhwe Goasomanhene ne ti di twato eje Nyankopon ya adom a saada ya make wasem which is Nyankopon ya adom Sunday the 10th of August 2025 the year of our Lord Jesus Christ. Now dear che na according to itinerary na yewo e de wa say no dear che da Jordan na the tie ne say da na ye da ye towards yes wo e de ama Asanteman so say Goaso is a part and parcel of the Asanteman Council. Goaso can Asanteman home say the yin na ye nim no today twatwo ye da Jordan e de twatwo da se na Goasomanhene the Doteyie no sa da no na no de si wo e de ama Asanteman Council enti saada no Asanteman wura afei Asanteman na no Amanhene wa Asanteman mu eni abrempomfo wa Asanteman mu na saada no de su amo de wa kwohwe na Goasomanhene ne echi de twato kra ansa na de dasuom Jordan no the suom a ade eche ebnada no okope na kosi busompra krabre na pipia enso awie enti this is the itinerary for the Doteyie of the late paramount chief of Goaso traditional area Nana Akwesi busompra jaye Nyankopon ya adom a ye de munsam ni mu ama ne de bekoso ina ye de beba na ye de abesom na afi yenhwe Goasomanhene ne ho asem kakra na yina yinsu ade mfiri na bibia enso enwieye badi kan aka che odada se ebusuan Goasofo no aduanafo Goasofo no aduanafo ya aduanafo ne di akonya ewo Goaso traditional area na se aduanafo ne di Manhene akonya ewo Goaso traditional area enti Goaso ene yemfa se aduanafo a o aduanafo ne nyina firi Asumanya Asanteman so bia ewo Asanteman ha ewo amanse empatemo enti Goaso enua ene Asumanya ne nua panyin menka ne sa ene Asumanya yes Goaso nua ne agogo miame na agogo Manhene krom na Manhene krom Goaso nua ene kumawu afei Goaso nua ene tepa because ne nua because omu na ye aduanafo Goaso nua ene bompata Goaso nua ene maban Goaso enua and all the Aduana states Kumawu yes of course Kumawu so ke aduanafo busuan ho nti Goaso nua ene aye Kumawu Goaso nua ene aduanafo enkuro ya aka e wa Asanteman ne Ghana nyina and so nti Goasofo yen hye say omu ye aduanafo ya omu nyina firi Asumanya Asanteman so akwamu enua ne Goaso so omu nyina ye aduanafo ti na meka ne say omu ye busuan no ene say ye kakranya kan ya doma ani suma o nyina eye aduanafo nti one Goaso nyina eye ebusuafo na ye ba no Asanteman mu a on say edik panifo dikia ka me ati bi say in the Ashanti Kingdom no na no Amanhene ne na no abrempofo no bia wo division that they serve under and I said the division that they serve in okay nti divisions there were the right wing you know and Nifafeko Mr. Joseph was official mo akwaba badaro na subscribe ya mame na wa share ma manfo so na almost wa subscribe ya mame we dey mo ba bebe tweda mpo Nyankopon adaro ma wode abeju ni enti mo nka me ho na ye nyini mo adaro ma mesere mo a mo nta mechi na mo subscribe to channel na mo turn on notification no na mo share ma manfo na ye nyini mo kakra ma adaro ma enti na be that Mr. Joseph was official and after me ya da se bre one TV that se bre bebe na why ya dear do o yen sem training wo adumasa
TV or di dwuma so pa de ma asante ma nyame hia no ne menu aba akua new vite omo di dwuma die so pa bisa Joseph was official o se wodi kan subscribe kwa da ye open ni ofa nyame hia ma me wate me sere wa ya na wa hia mama for na dodo na be ka busu na yenso yen nyina bom ya hwe de twedi ampo nyankropon oboso ni asase ebe ye nyina e wo Yesu dim amen abusu ya ti da ma me gusu ameka asem kakra de afa Goaso ho enti on say oba asante memu a Paramount Chiefs no and after divisional chiefs no obia wo feku a osom ewo ho each of the Paramount Chiefs and the divisional chiefs do have a division or a wing that they serve in. Yes, they serve in, and for that matter to a larger extent they serve the golden stool in that wing. And your wings you the right wing, yeah, no na ye nifa feku, you the left wing, yeah, you benkum feku, you chidom, your country, your akwamu, your ankobia, your mangore, you know, a dorsal, if you are not a canning akram franche me, but Goaso, eka chidom, my friend say, Goaso kafekua, your friend say chidom efeku no. Goaso eka chidom feku no. And to me come friend to you also, on say, a do a job on that you at Nasia, and another bit you any fast, maybe you are bonkum so. Now, another mind be an answer any abring perform be a track. You run where she am Mr. Meka. And I don't be ya. I say I know sure be I say sampa hene ti will be. After we say kwa hene ti will be. We say now Goaso hene eti will be. And I know how do aka. They are all members or part of the Chidom division of the Ashanti Kingdom. Eti Goaso esum sikadwa. No sum sikadwa e de fa eye Chidom efekuo no mu. Emu e na Goaso esum sikadwa e de efa. E de Chidom fekuo no. I said you name na no be account medical bobo so no sampa manhene sampa eka chidom fekuo no ho afei se kwa manhene se kwa enso eka chidom fekuo no ho ye ka brempon so eka chidom fekuo no ho a ye nim se chidom dominance hene eka chidom fekuo no ho dominance ena nkase ya me amekrom omuna aye ba ko omka oka chidom fekuo no ho sanso na ohene ba champion se de yi na nim no se wono na ye chidom hene ya okwa no so ono so eka chidom fekuo no ho sanso na ohene ba hia hene ono so eka chidom fekuo no ho krobiti se adawomase no so okwa abre utwam wo aboa so na okwa anim kakra udura so no so nkwanta ofa oni fa so na okwa adawomase enso eka chidom fekuo ya ewo asanteman no asanteman no adawomase enso eka ho bi ya enye asamketu akra sanso na sabin akrofrom yi na enim se of kumase ne oboase kwantempon so otra eye kotwi ne empatem wa na okwa sabin akrofrom ewo eye hono a kumase ene oboase kwantempon so asana budu anwan kwanta no sabin akrofrom okwa ne so obabia busia sabin akrofrom enso eka eye chidom efekuo ne ho sabin akrofrom eka eye chidom fekuo ne ho ntina na nyina eka chidom fekuo ntina Goaso mahene kwa kura no asante ma nyina na enya na mmom na no a obo chidom fekuo ne de obo tie yi paso pa ya enya asem kitu ate se de on se du bra ye call eye mampon dasebre osebu nsu ne Doteyie dasebre Doteyie no o se se asante ma mu na nanom ni fa mahene na o mani abre pa enti mpo bra na nanom e wo mampon nanom atenkuya na mahima nanom atenkuya wo mampon acting president ya na fijase hene nanom aka eba menhia kotokofie abesi asanteman yewura no o se na na fenso man ne koka na na ma firi mampon bai ho sanso na adanse hene enso koka na ma firi mampon bai sanse na ejeso man hima na so ka ho bi sanse aman ma bobo so yi eye mampon adanse ofenso ejeso omo nyina e ka nifa aman hene no ho nti omo nifa ohene sante ne tena se abisre meka yewa tena se omo nifa emu ti omo nyina akoka eye mampon man no bra na omo de amanebo no eto sante magura crop ya sante kotoko hene bi enim saa na tepepepe ti next day ya Goasomanhene Doteyie ya eba bekoso yi enam se Goaso eka chidom fekuo hunti na no ewo chidom wa santeman mu ani kumaseman mu nyina no omo etie yi paso pa sanse omo fekuo mu na yi na to asa na ka santeman nyina ti sampa manhene oni adaje se ekwa manhene oni adaje afei aye adawomase hene oni adaje afei sabia krofom hene oni adaje oni ba hia hene oni adaje dominance hene ono so ni adaje na no ewo chidom fekuo ne de sabia krofom omo nyina enso eni adaje ya yekam nsem enso edichiro na onim se abusuya Goaso abakosem kakra ya enim ne se Goaso fo fi kumase ha aye tech buadi eni enim bia Kenya University wono on se Kenya University pattern wa fekro bi buadi eho na Goaso fo free ya obukọ ekotena ye ti abakosem na ya tibie mpanyfo aka ami atibie se Goaso fo efree tech Kenya University buadi
and a call ya ekotna eye baby and omo dream something na daroma omo dwumadi omo tini say Goasomanhene bia aye otumfo bi twane Goasomanhene bia aye something ni bi twane nti Goasomanhene bia dwumadi ya wodi ni say sabi odinsa fufuo esom something ne nti bra bia ibobodwa na ho behia sense fufuo ebedi him ewo dwabo na sense fufuo ebe ho na di dwumason ewo eye oman chire afi oman no ehie mu sa abre no esa fufuo nyina Goasomanhene na sede so odinsa fufuo beba na wodi aba besom ni wura asanteman ena afi eye Ghana man ena sikadwa titiro pa men kan nsa sede esi etie nti ne ya me no ka sede busu ase mediki aka cho no Goasomanhene Doteyie ya bekoso no sa ena emunsem stie na ye hwe mediki aka cho nti ne hu se Goasomanhene o kachidom fekuo no eho Goasomanhene kachidom efekuo ya ewo asanteman mo no eho ena afi nya no kwa abose ba ka yesu ane se eye Goaso omo fi tech body ena something na that romantic omo call ya ekodu bia ne wo modura omo da so te wo omo sum sikadwa enso ewo eho no afi yento yebo ase ne yenhwe Goasomanhene ne ho asem kakra na nakosi bosumpra afem pimienu ene enwotwe 2008 ena Goasomanhene ebetena akonya so se Goasomanhene ti afem pimienu ene wotwe ena obetena akonya so se Omanhene ya wo Goaso otena akonya so amfinhia dunsia 16 years ena o reni ye as a paramount chief of Goaso ya afi twem afem pimienu ene edinu nan officially amamremu ni amanemu bronya bosuminum anam de betu dwa ebese asanteman nyina se Goasomanhene eko ekra the kwan of fast so omo ede bese yira de nyina hu nsem esomwa na ne nyina ne se ebre ye duye na odi amane bo no eba bo yira no yira chiame something ne chiame entwebo asiako ene de to yira nim maybe eto asanteman nyina bra na asanteman nyina hyiam ewo manhia kotokofie bronya bosom ye twem afem pimienu ne adunu nan ne da ne to so edunsia 16th of December 2024 and something chiame entwebo asiako ede ebetu dwa ode betu yeranim nana matem konya wo Goaso nyina aka na ho ode tu yeranim ede to asanteman nyina nim se Goasomanhene ekwa na until his demise men kan say na say ansa na Goasomanhene ba be film but can catch you say na oka National House of Chiefs so na say na ensensem bebre ba o henani mu a one power committee abrebia na o mahwe ensem no abre na asem wada yeranim eye secretary kwaman inkunya ho ensensem ya wode ma committee na committee wode man no na Goasomanhene eka committee ne na san ko Manhene na no mo Manhene ahodo ya aka na omu nyina aka committee a yewura epa ye se omu hwe secretary kwaman ensensem na mu enu amu na eda ye bronya bosome ye twam afem pimienu adi na to so edu ensia 16th December 2024 santene chiame entwebo asiako eka na no mo Goaso watsankunya ho no de tu yewura nim ani asanteman council nyina nim ewo menhia kotokofie se Goasomanhene eko ekranti abusia there is a quick update ade beso ngina ye ho efa Goaso na Goasomanhene Doteyie ya bekoso edonya nkopon ya adom no de yenkwa echeye ne a efinyame adom ochina ekopem adwada ade bekoso at Goaso in the Ahafo regional capital and so hono na bibia and so every edition so Goasomanhene tena kunya so afem pimienu ne watch 2008 and Goasomanhene abetena kunya so as a paramount chief of Goaso now tena kunya so 16 years or tena kunya so amfinhia edu ensia 16 years and tena kunya so ya afem pimienu ene adunu nan mu na Goasomanhene ekra se Omanhene ya owo Goaso enso hono nyame ya domo a Doteyie ne de munsem baba abesom mo sede a esi etie na sabre me maame ohene redan na kusi enso abekan ho che se may his soul rest in peace and okrepa nyame emfa na Goasomanhene ekra ensie abusunya aha na berma ekwan na ye de na dwumadie ye de besom nyina asie mesre wa se onya kwanya na be video so na wa like na wa share ama onua bi otiba bi enso enya bi ahwe subscribe na share the sound so and subscribe me kabusu an ho na yina yenso yenyini momti ene ye ne hwe dwumadi na da mu nyina enso asim so twedi ampo nyankropon se ne wase bre na oba be hwe na nyame kan so ho na so wonya wakoma so ade ma yin ma ntwe ni bi freeway na entempa ye fa dwumadi nyina empem ha akia ni over say kwabena ni always brightening akua me da se
me da se and afi akuya new over BM or sign a smiling floppy GTV me new floppy bi aboko de or some nice explanation me da se bro and afi Dasibra TV say PR good job bro or MC or any bands in the comment by your chest PR and afi Joseph Osai Fisher and so as a PR Joseph Osai Fisher BM say great job bro me da say I've done that already bro okay now me see Joseph and subscribing or catch him say why yes I cry that I was subscribing that cry and so yeah that's a power of Joseph say or subscribe me say oh share so me who pa me notification say oh share nyame sure pa say what me share am the directory me that say nyame nya akoma so ade and so and from afei Dina Kusi ya we kan me ma me ohenere na to ase hene na yim awe abebio something ne brempo na to ase hene ere ene ma Dina Kusi ono so hwe e di America abuchimemu a ono so e de na dwenkyere aba na ye de nyina so nsem esomo e wo ho mabusia aha ene bremmo e kwan na ye de dwumadie ne nyina enso esi meda wo nyina amase se mo jebre na mo hwe ye medin e de kwabena wusu abepamu ye besa ahia na de akabia so ye de aso nyame nka ho makra kaisa Goaso ye be ho ye be koso obi a ye de beba abesom ti nyame nka ho makra bye bye.